Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga bazalwane ngimile phambi kwenu. Ngibulisa ubabujalo, ngibulisa umama, ngibulisa intsha nesande school. Yesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Kakhulu bazalwane. Phakathi neviki ngingacabanga ngathi Thixo wami. Mina manga ngiphenduka lapha kade ngikhonza khona. Ngamphenduka ekhaya kwaba yimi ngedwa engangikhuleka. Manje kanjalo mina ngajabula kakhulu ngoba ekhaya ukukhuleka bebengabantu abangakhuleka abantu abakhonze isiko kakhulu. Benza yonke lento yonke. Bepheka, behlaba, besenza konke. Kodwa kuphendukeni kwami ngithe ngiphenduka ukuba beselele usukusela umama. Ngajabula uma ngangiphenduka ngisesemncane around 22 years. Ngaphenduka echeche lapha ngibekade ngikhonza khona emuva. And then mangiphendukile ngajabula ngatshela mama sengitholile sengikhuleka mina. Lingasangibheke manje ngoba ngambona ukuthi mabe besenza behlaba lapha bayebiza abantwana bonke izanini bebike umntana lo limbheke umntana lo limthini umntana lo limbheke yeke usekhulile limbheke limgadi limthini. And then umama waseyathi uzokhona mntana ukukhuleka ngathi hayi ngizokhuleka mama. Bazama then ke emuva bazama kanye ukuthi lokho ukuthi emuva le ema-church amaningi bekusasengcono ukukhuleka kwabantu bebengathi bamesaba uThixo. Manje angaze bekujwayele inkonzo abantu abasemesaba uThixo. Inkonzo eziningi zitshintshile uThixo kasekho emabandleni. Abantu kumbe imali kumbe indlala kumbe yini angazi kumbe yini bazalwane bami. Ama-churches amaningi ngesikhathi ngicaba ukukhuleka ibandla leli ngakhuleka bebemesaba uThixo ungekungene lapha namakwazi ukuthi wonile ukusho uhambe uyezihlanza ukuzihlanza lapho mhlawumbe manje abantu sebengena bayandla babhukude ezoneni bazidlela izolo babe bahlale bathumayela angikho lapho ke bazalwane bami. Umama ke ngithe nje mama wajabula wathi hayi ukhuleke ke mntana uma ufuna ukukhuleka ukhuleke. Hayi ngakhuleka kwathi omunye wesihlobo ngikade ngiyaza ke ngimuthi ukuthi mbani wabe sengidlanda bengise town ngaleso sikhathi wangilanda etawuni kusuka sisheme emakhaya uyo ngoba bazonhlanza ukuthi mntana ngizwile ukuthi uThosi uphendukile usuchile izinto zamadlozi. Ungubani wena ongathi izinto zamadlozi? Bonke abantu lapha abahleli bayakhonza amadlozi wena ungubani ozochiya amadlozi uthi ungubani? uNkulunkulu wabelungu lwasoNkulunkulu lo. Kakuchonga ukuthi uNkulunkulu wabelungu wathi uNkulunkulu ezinye izizwe. uNkulunkulu ezinye izizwe bazalwane bami ngamthatha sokuthi uNkulunkulu wabelungu. Ngathi mina ngiyeke ngizokhuleka kule nto kodwa yenzakalayo ibandla lelo bekade ngikhuleka khona. Iviki yokuqala leviki yesithu bafunda uwayishumayela wayifundisa ngoRomans 8:1 akusekho ukulahlwa kwaba uJesu Kristu uma behamba ngomoya bengahambi ngenyama. Bayichumayela le ncwadi behlanayo ngeviki elandela omunye naye futhi ezifu bengekho kuleyani iviki washumayela sengasengithatha ukuthi kuthiwa uJesu Kristu abasekulahlwa manje ngasahambi ngokwenyama kodwa sebehamba ngokamoya. Ngajabula bazalwane lelo verse ngamtshela lo wayekhuluma nami ngathi abasekho ukulahlwa abakuJesu Kristu kodwa bengahambi ngokwenyama behamba ngokomoya. Ngoba mina umthetho ungikhululile esonweni sengibuye ukuthi engicabanga ukuthi mangihamba ngimlandele uJesu akukho kunye ukuza ngehlula. Ngoba sesiyasazi mntanami sizobona ke phela ukuthi kuzokwenzakalana ngoba abantu uthinto zamadlozi into zakho soze zikuhambile konke kuzoba mnyama kodwa izinto ezisubuhlungena walala swalala kasekho emhlabeni bazanga ngene inkosi ngiyakwazi ukuthi kusekukhaleni lapha khona ngake ngathi ngilele ngenye imini ngambona nje ngathi uyabuya ke befuna ukuthi angake kodwa ke ngiyandami nyakhanya kodwa ngibona ukuthi uyakwazi ukuthi uma uleli Thixo lokuhlanganisa ukuthi lo uyaphila lo sedlulile. Ngiyabazana nami ngiyabonga ubaba ukuthi ngalesi sikhathi lokho engijikathika ngisamdinga wazi wangibonisa ibandla wathi iza mntanami ukhuleke. Ngempela abasekho kulahla bakuJesu Kristu ngithembele kukho ngithembele ukuthi qala ngigcine kuleli bandla selokhu wayethena angabona ukuthi ngizokuma ekukhuleni kodwa ngime ekukhuleni ukuze kube kusekudleni kwami emhlabeni uJesu Kristu inkosi. Wethembekile